nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kamday tang mga baro lay soy lang mangiyapan yang kita kentir man siya man kentup lang ha kita ka each you di kalap ha si doon ba kita ka opposition ka le la ka jong ka benta nga man tang la poy sa sarkat palenti kam yalam yang nga man le ka ray ngin pet pat hakiwi pat benta ki panuan mang ni siya market kamday ka benta jong nga man kren ni ta don ukli do jong ka sarkat Chief Minister, udi pan rakyat kata na, ngingi deki cabinet police tu, sengin ya keren, ya kani kabenta biar, nrai kumbakalong hi, ne kasni ngila expect hi bakani kan saja, nomor ka judai hi kabenta jong ka liang persya bakan rakyat kini ki issues kumbakas ngobit bat ibet.